Колку корупцијата е вкоренета на Балканот? Која држава има најефикасна агенција за борба против корупција? Која законска рамка е најдобра? Топ тема на ваша страна разговараше со Слободан Томич, експерт за антикорупција, кој во моментов живее и работи во Лондон. Неговиот докторат се однесува токму на борбата против корупцијата во Македонија, Србија и Хрватска. Според Томич, корупцијата е се присутна во нашето општество. Pa da, naravno da ima. To svi indikatori pokazuju. Oni indikatori za koje možemo reći da su nesavršeni, ali da ipak pokazuju neke trendove. Međunarodne institucije koje mere indeks korupcije govore sve to od Transparency, Svetske banke i tako dalje. Isto tako percepcija građana je da je korupcija vrlo rasprostranjena, kako na političkom nivou najvišem, tako i na takozvanom birokratskom nivou. Борбата против корупцијата тој ја оценува како недоволна и делумно успешна. Ponekada, jedan veliki problem sa korupcijom je što postoji percepcija i ono što mi merimo, to je zapravo, kada se kaže nivo korupcije, uglavnom se meri percepcija o tome koliko je korupcija, što ne mora da bude, da korespondira onome što se dešava u realnosti. Ali mislim da je široko uverenje da borba protiv korupcije može biti daleko bolja, efektnija, tako da tu ima mnogo prostora za napredak i da dosadašnji efekti i rad nije bio dovoljan. Томич внимателно ја следи работата на македонските антикорупционери. Тој смета дека има два периоди во работењето на антикорупцијската комисија. До 2007 и по 2007 година. U Makedoniji mi možemo vidimo prvi mandat koji je bio na snazi od 2002. godine tamo do 2007. Da su oni pokazali da se može ići daleko dalje od onoga što je formalna obaveza i zaista impresivan broj inicijativa koji su oni pokretali, počev od privatizacija o kojima su dobijali razne indicije. Takođe o različitim vrstama zloupotreba javne nabavke, tenderi, način trošenja novca, informacije o računima u inostranstvu pojedinih funkcionera, gde je komisija mogla zapravo vrlo šturo da reaguje, ali ona pravila par koraka dalje i istrajavala u tome. Recimo od 2007. godine nadalje, 4-5 narednih godina, možemo primetiti blaži odnos prema ljudima iz vladajuće većine, dok se prema opoziciji zauzima oštri stav, brža reakcija i tako dalje. Onda u nekom trenutku, recimo 2011. godine, aktivnost je splasnula po pitanju i jedne i druge strane i naravno mogli smo vidjeti u skorijem periodu posljednjih nekoliko godina nešto pojačaniju aktivnost prema opozicionim kandidatima i liderima. Naravno, možda postoje osnove za tu reakciju, ali kada se takve mere sprovode, onda je potrebno da se demonstrira и према припредницima власти. Споредувајќи ја работата на трите антикорупцијски агенции, Томич смета дека хрватскиот модел засега покажал најдобри резултати. USKOK figurira kao jedna vrsta antikorupcijne agencije koja služi kao primjer uspešne borbe. Iako naravno i USKOK se suočava sa problemima tokom vremena. Posebno budući da sudski procesi uzimaju dosta vremena. Нецелосните закони се проблем во борбата против корупцијата и затоа на агенциите и комисиите мора да им се дадат поголеми овластувања. Da, znači zakoni koji regulišu rad antikorupcijnih agencija, one bi za efikasni rad trebalo da dobiju, znači za ove preventivne poslove, trebalo da dobiju te ovlašćenja da mogu da prate imovinu političara iz katastra, iz raznih registara, ponekad možda i da imaju način provere podataka u banci, možda ne moraju da imaju kompletan uvid, ali da dobiju potvrdu od banke, jer to su načini kako oni mogu da otkriju imovinu funkcionera, da provere da li postoji diskrepancija između onoga što su prijavili i što zaista imaju. За политичарите и функционерите, според нашиот соговорник, мора да има построги казни и санкции. Prva stavka od koje komparativna literatura polazi i mnogi eksperti koji se bave pitanjem je vrsta sankcija. Dakle, da li treba da se poštri sankcije za određena krivična koruptivna dela, takođe isto politička odgovornost koju neko snosi u nekim zakonima u svetu ukoliko je funkcioner uhvaćen u određenom vidu korupcije,
ne može da obavlja funkciju nekada doživotno, nekada 5-10 godina, tako dalje. Znači ti zakoni bi mogli da se pooštre. Тој смета дека клучот во успехот на антикорупцијските агенции лежи првенствено во составот на антикорупционерите.